Maupay nga aga, mga kabugtuan. Kumusta? Kumusta na na magkarigta? Balita, I hope everyone here are doing good today. I believe so because maaram kita that our God is so good. Amen? Pero if you feel like diri kaya na you are not feeling good, it's okay. May mga times talaga, di ba, na we don't feel good. It's normal. It's normal to feel that way. But I'd like to remind you, Bugto, nga you may have a bad day or you may not have a good day. Always remember that you and we always have a good God. Amen? So, malain leto nga adlaw pero naton Ginoo pero may maupay. You know what, mga bugto, I think everyone would agree about this nga tanan kita nakakaagi kitahan erahan aton life nga tinatawag nga unfaithful era. Naabot kita ito nga punto, di ba? So meron nga ni kita sound unfaithful nan mic. So meron nga ni kita bugto nga unfaithful era, it is a time or a moment in our lives where we become unfaithful on things or to someone else. Siguro ito ang mga time nga nababaro ka pagbuwa, ito ang time nga permi ka na hinuhubya, dere mo na ginihimo ang mga butang nga kailangan mo himuon, di ba? Asyete yan aton unfaithful era. Ngan, if we are going to think, when was the time in which more likely nakakaabat kita ito? Ako, para akon, han time nga mga bata pa kita. Di ba mga bata pa kita, mas prone kita nga nagbubuha kita, di ba? Kasi asay pa, hindi pa kita maaram, good masyado kung ano ang maupay ng diri. Hino nga dian, bata ka pa, nagbubuha ka para ka, tugutan lang nga gumawas or mag-uyag. Nagdamo nagngingisi. Relate much. Di ba? Or diri nga ni, nagbubuha ka. Feeling ko, tanan kita, naka-experience kita ini nga, bata pa kita. Kauman naton pagkaon it odto, yayaknan kita naton kag-anak, diri ka pwede mag-uyag niyan, basta di ka anay ko maturog yan na. Di ba? Yayaknan kita ito, kauman pangaon, katurog anay, niyan pwede ka na gumawas. Ngan sad to say, akong experience, dinan bata pa ako, sugad talaga itong training ni mama ako, haamon. An amon balay, ugaring lakayin, amon balay, kung makaturog ka hakulob, an amon playground, gawas lang ng balay. So habang nakatikaturog ka, mababatian mo ng mga sangkay na giinurugyag na. So ikaw, mababother ka na, ala, adtunera, ipiwanera, PSP isay. Ako adi, Tiborlogs pala. Di ba? So nababother ka. Nga ako mga bugto, I have to be honest about this. Ang bata pa ako, nagbubuhat talaga ako ito, nagpapakurok-katurog laak. Ang akong gibubuhat, kunwari, mahimbing ang tulog, pero ba ito nakapukrat? Ay, nadalay mama. Ito naging bubuhat. Tapos, mga ginuurasan ko siguro mga 15 minutes, okay na ito. Imama, magawas na ito, mga nagbabaligi hot cake. So ako, para mas matuod-tuod, kailangan ikuang ko, i-portray ko talaga nga nagmamata pala ako. Nakang bubuhat, makadta ako na amon hagdan, maling ko na ako dito mga 5 minutes nga tulala. Tulala lang. Tapos magkikit anak ni mama, uy, ano anak, tulala na. Ibig sabihin ko, maturog na yun. Huyam-huyam naman. So God. Tapos tulala pa, mga 3 minutes pa. So ito naging bubuhat. So, those experiences, we could consider them amo natin mga unfaithful era. Mga moments nga nagiging unfaithful kita aton mga kag-anak. Di ba? Hino din naka-experience, may tindahan, nangungopit. Para makapalit school bukol. And, pero mga bugto, may dapat ito sa nga scenario. I could recall, feeling ko amo itong pinakamalala nga naging unfaithful ako. Ini nga story, specific ini akong tatay. One time kasi, magpapatron na to kat Balogan. Tapos di ba pag magpapatron nga ni kat Balogan, damo ito, baratilyo, may mga peryahan. Ini tatay, iya ako gin sogo nga to baratilyo. Tagan ako niya paralit uyagan na akon manghod. Akon manghod, damo ito namon po to. Ako adin kwarta. Igpalit ini uyagan, erga na dadugin papapalit akon. So pagkadto ko na baratilyo, bata pa ako, that time mga grade 5 I think, dere pa kadto Christian. Pagkita ko baratilyo, kada matakay ako, an bata pa ako, mahilig talaga ako ng mga numbers. Pagkita kong peryahan, wala ko, pagkita kinitaan niya ako. Wala, nira 5 nga tayo, nagdadaog 5. So na akong gimbuhat bugto, aning paralit, uyagan anak bugto, gin perya ko. Nasa rin ko, wala, bakit magdaog, magdadamoy ni.
So mga kapal ko duwa ka uyagan, tig-usa kami. Yung perya ko, I have taken the rest. Rest taker na talaga ako, biskan na nadto pala. Sige, perya ko iya. Pag perya ko bugto, naperdi man ito tanan. Patay, problema, paano mauli? Nasa paano kini mauli yan? Ma'am bugto, ako talaga, dira ako dati magdrama. Pero at to na time, kailangan ko talaga maging artista. Nasa ring ako, pag uli ko, ay, ang mga bata nga na mamati, di rin ninyo pwede subdo na. Because di rin niya okay. Karan kabataan lang yun. Nasa ring ako nga, pag uli ko, yayak ang tatay na ginhold up ako. Tapos pero kailangan nagtatangis ako. So ganito na ako ng mga kuhan. Sa pag-uli ko, tangis-tangis ang tatay. Ngano ka? Kuhan ang kwarta, ginkuhan ako dito. Kaya di ba usamat na noon? Nankukutong. Ginkuhan kwarta, ginaraw. Tinangis-tangis ako kat tatay. Ngayon, to my surprise, wari ako ni tatay isgi. Warik niya, asya ito, kay kuhan ka. Warik niya yak ni so ganito. Mas na-realize ko nga, mas priority ni tatay na ako, at least okay ako, at least buhay pa ako, di ba? Basta lang, ay, safe. Pero dere maupay. You know what mga bugto? Duwala tuan pwede maging response ni tatay. It's either isgan ako or intindihon ako. Kaya di ba, bata pagod ako, di ba? Toyo lang niya sinugo. Tayon-tayo ko na lang pumalit. Di ba? And when I look back at this experience, I realize mga bugto, how much I am loved by my tatay. Di ba? Mas nagmamatter haiya ako, dirian mani nga nawara. Pero yan na, madadako na ako, giniisip ko nga nito bugto, mas nare-realize ko how great I am loved by the Lord. Maram ka mo kung kaya, no? Kan tatay part, ako lang kumbaga in-analyze. Kan tatay part, magiging madali la para iyang higugmaon ako. Kaya ano, wari man niya may nakikitaan. Wari man niya may nakitaan. Diri man niya maarman ungod niya nang yayari. So iya la isipon, based lang ginistorya iya, okay, ilalove ko lagi pinangakon anak. Pero hi Lord bugto, nakikitaan niya tanan naton nga mga kabulastugan. But He still choosing to love us. Hairan mas great dida. Mas great ang love ni Lord da aton. Kay biskan maarami ang tanan nga details na maglain na ginihimo nimo, naton, ginlalav lagyap kita ni Lord. Imagine, grabe ang gugma ni Lord ha aton mga kabugtuan. Grabe niya faithfulness sa aton. And today mga bugto, we will discover more of God's faithfulness ha aton mga kinabuhi. And our theme this morning is entitled, Faithful God in my unfaithfulness. So an aton passage adahayaha Judges chapter 12 verses 1 to 7. So if you have your Bible with you, open your Bible in the book of Judges chapter 12 verses 1 to 7. Sige, basahin natin. The people of Ephraim mobilized an army and crossed over the Jordan River to Zaphon. They sent this message to Jephthah. Why didn't you call for us to help you fight against the Ammonites? We are going to burn down your house with you in it. Jephthah replied, I summoned you at the beginning of the dispute, but you refused to come. You failed to help us in our struggle against Ammon. So when I realized you weren't coming, I risked my life and went to battle without you, and the Lord gave me victory over the Ammonites. So why have you now come to fight me? The people of Ephraim responded, you men of Gilead are nothing more than fugitives from Ephraim and Manasseh. So Jephthah gathered all the men of Gilead and attacked the men of Ephraim and defeated them. Jephthah captured the shallow crossings of the Jordan River, and whenever a fugitive from Ephraim tried to go back across, the men of Gilead would challenge him. Are you a member of the tribe of Ephraim? They would ask. If the man said no, no I'm not, ang iraging bubuhat na siya they would tell him to say, Shibboleth. Kaya papayak no ni word nga, daw kung dere ka taga Ephraim, pagyakan daw ikaw, Shibboleth. Okay? So if he was Ephraim, okay, kung taga Ephraim iya pag-pronounce Shibboleth, magiging Sibboleth. Kaya dire ra nakaka-pronounce ang letter na H. Okay? So
Di da nila masasabtan, oy, nagbobawa ka, pugot ulo ka. Kaya siya nila gimbobuhat. They would take him and kill him at the shallow crossing of the Jordan. And in all, there were 42,000 Ephraimites were killed at that time. And Jephthah judged Israel for 6 years. And when he died, he was buried in one of the towns of Gilead. Amazing yun nga dugtungan story. You know what mga kabugtuan? If you can still recall, anaton passage siya na, dugtong inihiyahan passage nga, last ko naging preach. When last ko naging preach is the sacrifice that God requires. Okay? Maram kita itong story, di ba? If you can still remember, that story was all about the victory of Jephthah. Ngan an iya vow di kan Lord. An iya vow di kan Lord, ngan an iya victory over the Ammonites. So, i-recall natin ang story nga nanabo, di ba? Jephthah is about to battle with the Ammonites at that time. Di ba? Ngan, verse 30, naghatag Jephthah in vow. Naya ka ni Jephthah kan Lord nga, Lord, padag-on mo nga ni kami, hini nga battle. Okay? Naghatag ya vow, kung hino it pinakauna nga magawas sa akong balay pag-uli ko after hini nga battle, isa-sacrifice ko imo. Imong ko na-offer nga imo. Sa siya tan iya ginvow dida kan Lord. Ngan, to cut the long story, ginhatag ni Lord ang victory. Okay, impadaog iya. Pag-uli ni Jephthah, uli na daugan, pag-uli niya, ang una nga gumawas sa ira balay, ang iya kausa-usa nga anak nga babayi. So because ito, grabe niya sorrow, grabe niya pagtinangis. Hala, kaya na ako, kausa-usa nga anak nga babayi nag-una. Pwede man, amon na yung ugang. Amon ugang, tas kaladkad ka na yun. Diba? Pero, wala, nag-una-una man niya anak. So, asya to ang gina-require ni Lord na sacrifice sa iya. Ngan, what mga bugto? Nasa rin, naging-kaistorya niyan iya anak. Nagtatangis siya. Kasi iya anak, uy, nagtatangis man akong daddy. Nasa rin, nak, may da kasi ako ginvow di da kan Lord. Ma'am kamo na ni anak, nasa rin ni anak nga, dad, uy, nasa rin father. Nasa rin nga, kung anon imo ginvow di da kan Lord, himua. Nga ni anak maaram na that time nga hiya, aning sa sacrifice. And ginhimo talaga ito niya. Kung anon iya vow, ginhimo talaga niya, bisan ang iya kausa-usa itong anak. Ngan maaram kita mga bugton twisting nga story. Haatong pag kita kasering naton ma-amaze kita. Grabe, Jephthah. Ginhimo talaga niya vow. Iya talaga, biskan anak pa niya, gin-sacrifice talaga niya. Gin-allow talaga niya. But, dere nga yan. Diba? Ang problema nga yan talaga didi is unfaith ni Jephthah. It was nga yan a faith problem kung kay ano nasugad. Kasi, ginpangunahan niya Lord nga, Lord, padauga kami, tapos susugaron ko hini. Ginlatagan niya Lord din mga standards. Ginlatagan niya Lord din mga solutions. Nga pwede man, sumiring lahiya nga, Lord, ikaw na bahala. Diba? Lord, or mag-ask niya, Lord, padaga kami. Pwede man din niya sumiring nga, Lord, adi, kukuhaan ko yun eh. As if naman kailangan ito ni Lord. So it is a faith problem hini din eh. Ngan niyan bogto, mas may intindihan nato na next nato na passage. Kay sugad iton hugot ni Jephthah, kay gustong-gusto niya magdaog. Hadto nga battle. Aadi nga yan liwat, an ibang answer, aton next nga passage. So, ama to bogto an end of story. So, to conclude the story, God still given Jephthah the victory over the Ammonites, despite an iya unbelief. Despite an iya unbelief nga unfaithfulness. Ngan, ginlet niya nga Jephthah, i-fulfill niya ang iya vow di kan Lord. So, amo to end of the story. Yan na naman mga kabugtuan, what is our passage is all about. So, as the continuation han story kanina, okay? So, after an era victory, may ada mga tribo nga nag-arise. Nga, waray na lipay han era victory. Asya itong nanabo, di ba? Nagdaog-era. After ito, may nag-arise nga tribo. Amo ito ang tribe of Ephraim. Waray hira na lipay, han victory. Nga, nangyari han mga taga-Gilead. Kung bagahaaton pa, mga agrabyado. Di ba? Nag-agrabyo hira. Nag-agrabyo ini nga mga tribo. Ang mga taga-Ephraim ito hira.
You know what mga bugto, sometimes diri talaga tanan nga tao nga nakasurround da aton. Nagiging masaya hit aton mga na-achieve a life. 'Di ba? Nag-graduate ka, feeling mo ni mo kuhan kapitbahay masaya diri nga linibak ka nga yan. Sus ito graduate man lang ito pero kuha man ito. 'Di ba may mga suga dito para sa akon pag graduate ko na yan. Sus graduate man lang ito damat naka-graduate dito di mat makakatrabaho. Mga suga dito 'di ba mga nega people. Ngan nangyayari talaga niya aton, di ba? Biskan nga yan hadto pabugto, nangyayari na inihiya. May mga sugad talaga na tao. Pero you know what mga bugto? Kung nakaka-experience ka sugad ito, it's fine. I-anticipate natin na may mga sugad talaga ito na tao. Ba? Nga na natin bubuhaton na era. Idid ma. Labi nan, waray mga ambag. Sus, idid mo na ito. Diba? Waray man niya ambag na nakagraduate ng masters. At pag asiya, dead man na lang ito. Ipakita mo. Uy, ipakita mo na lang. Di ba? Pare sa ton lately la, no? Nag-trending online. Ang mga bago nga mga let passers. Kasi ka, nagpo-postera, no? Nagpo-postera. Lord, hashtag LPT na ako. Sa ganun, di ba? Ma, pa, may LPT na kamo. Di ba? Sa ganito. Tapos may mga nag-comment na mga basher. Sus, LPT ka pa man la. Waray item yan na. Ba, diri ka dahil makakasulod na DepEd. Sigad-sigad din. Diri na lara maging masaya. Nga nakapasa rito nga tao, di ba? Nagko-comment rin mga negative. Sugat talaga itong bugto. May mga tao nga diri nila kaya maging masaya kung ano nagpapasaya mo. Ba? And it's okay. It's fine. Dead man na letera. Labinaan, waray mga ambag. Di ba? Anira la ambag is mag-comment. Patag na letera. Ako na letera. Igampo na lang. Bless pera ni Lord. Instead, bugto, ano natin dapat timuon? Focus on the goal nga may ada kamo ni Lord. Ba? Kasi at the end of the day, it's always between you and the Lord. It's not between you and your neighbor, your kapitbahay, your classmate, your friend. It's not always between the two of you. Always ito, dida, kan Lord. You know what mga bugto, asyanin nangyari aton passage. May mga tribo nga waray nalipay. Amo ito ang tribe of Ephraimites. Nayakan manera, why didn't you call us to help you fight against the Ammonites? Anan to? Adi. Why didn't you call us for us to help you fight against the Ammonites? Kaya wari ka mo dumaamon. Ha? Pero, haton story nila, nabasa na naton, nga dumaop talaga. Nasa rin Jephthah, I summoned you at the beginning of the dispute. Pero, wari man ka mo response. So, ini nga time, ang mga Ephraimites, wari accountability. Nananala na hira, tungod kay nagdaog na. May mga suga dito na tao nga, di na nagkikit ang kanira nga nag-struggle ka, play safe. Wala, ikuan, diri ako, ulig kay ikuan. Pero pagkita niya nga nag-succeed ka na, di ba, tapos nistoryahan mo, suga din na akong mga pinagdaan. Hala, balito, wari ka magyaya ka na ako, nakadila ako, wari ka wow, salamat ha. Di ba? May suga din scenario. Kasi ra Jephthah, nagyakan talaga era, ginsumon ni, umaro talaga era bulig. Pero, waray response, tika nga era. So yan na, nga nagdaog na era, gusto nira mag-sharehan credit. Gusto nira, nagdaogan mga kuan, taga-Gilead. Kung bumulig era, pera. Gimbuligan ng mga Ephraimites. Di ba? Sa gaditon. Pero kay waray man era bumulig. Maisog pagod era, we are going to burn down your house with you in it. Susunugong kamo namon. So gadito. Hunahon ni Jephthah, kitaon taman. Diba? So, sa ganito nangyari. So, how good manggod, ginsomon manggod ni Jephthah, pero waray answer, tikang hayera. And amazingly, anong gimbuhat ni Jephthah? So, when I realized that you weren't coming, I risked my life. Kung madto na la ako habatil nga diri ka mo upod. Nag-fight na la ako alone. Bye-bye, guys.
Pero, maupay la iya kay credit niya kan Lord. And the Lord gave me victory over the Ammonites. Yan na bugto, mas maiintindihan naton. Kay ano, Jefta umabutan punto nga kailangan niya maghatag vow kan Lord. Lord, padauga kami. Magdaog nga ni kami, ihimuong ko ini. Kasi, waray nga yan hira kabuligi. Han supposedly, mabulig ya era. Di ba? So, maiintindihan to. Ansya nga yan, Jefta. So, nag-judge la kami dayon nga, napaturapak ka la. Pero di rin nga yan talaga. Di ba? May hugot iya. Gustong-gusto niya manalo, labi na kay waray hirabuligi. Pero, the Lord gave them victory over the Ammonites. Nga you know what, mga bugto, waray pa ito kakuntinton mga taga-Ephraim. Bumaton pa hira. Mamida talaga ito din napaperde, mabaton talaga. Sa nila pagod baton, they're not related. Nasa rin niya, kamu mga taga-Gilead, di kang laka mo di diha Ephraim ngan Manase. Ba, they're related do ano. Mamida ito pag may daka nakakaaway, wari ko man ito ko ano, ikaw nga ni, ampong kala. Diba mga suga dito mga tao, di rin na relate. Related yan la. May nakita criteria. Sa siya ito niya gimbuhat. Ano ito gimbuhat? Kamu nga ni, tikang laka mo di amon. So ganito niya gimbuhat. Nagkikuha niya yung story. Diba? So God. So, nasa ring. So Egypt, tawar niya bumaton. Baton man. Ano gimbuhat? Gin-attack down Ephraim. Tapos dayon, defeated them. Siguro pag baton, aringasa mo man. Yan ang gingkiting dayon niyan liog. Buwan ka lalak sila pag raog. Uri ka challenge. Makikitaan natin bugto, nga ini nga mga taga-Ephraim, maupelerayakan. Di ba kay bagat wari ka kuri pag defeated tayo? Di ba? Dati may dito may makilala ka mo na sugad. Dati lang magyinakan. Pero mapaatobang na nga ni. Baga-baga niyat monumento. Na nagyayakan-yakan. Diba? Dati ka lang magyinakan. Ana nabubugto. Adi, diri tanan napatay dayon nira. Siguro na yung napagpatayan, ito nga nagyinakan. Adi na. May ada iba nga waray pa nira kapatay. Diri pa 100%. So, ang iraging buhat, example na, Jordan River, Didi Ephraim, Didi Gilead. So nag-araway yara din, nag-araway. Ang mga nasasalin, siyempre magikabaralik nga di Ephraim, di ba? Ano yung buhat? Ang mga taga-Gilead, Didi hira border ang Ephraim nagbantay. So ang mga nabalik, di ba? Mabahikabaralik man era ko, di matmao ko dito Gilead kay for sure patay ka ko dito. So may kabaralik Ephraim, so ginbantayan nira ang border. Pagbantay nira kada nabalik papakianan nira. Ephraimite ka? Diri daw. Saring daw Shibboleth. Dito nirakuhan, kamada. Tapos, manguyit nga ni. Hindi kayo makaluwas kaya, der naralot maupay. Wala, kailangan mag-wang ka na practice. Mag-speak ka na, rayo ka pala. Siguro mga 1 meter pa, practice na. Shibboleth. Okay. So, ano yung buhat? Di rin nga napopronounce exactly. Ay, waray. Fake. Yung papatay nira. As in, yung papatay talaga dayon nira. Ba? Diba? Next nga verse. Ngan, all in all, 42,000 ang namatay. All in all na ito, ha? Diriton mga nagkakabalik pala. Diriton mga nagsisibulit pala. Damo, nag-goal na dato pag ganun daw. Yan ang sibulit. 41,000 ka na. Lagi. Pagbasa ko yung nga passage, seryoso malad to. Pero gano'n, naging kuhan man niya yan. Naging funny man niya. Pero I hope mga bugto, nakukuha natin ang flowhan story. Ano? So, asya tayo nangyari. So, Jefta, naging judge siya for 6 years. So, feeling ko talaga bugto, ito nga 6 years ni Jefta, it must be so meaningful. Ano? Ka-amazing. Duwa nga batilan iyan ang kuhan. Naperde niyan mga Ammonites, naperde niyan mga Ephraimites. Duwa nga victory ang ginhatag ayan ni Lord. Pero you know what mga bugto, adin bottom na hindi di. Ang pagbasa ko ini nga passage, bagan
Story lahiya, no, story. Pero ang nag-catch up talaga akon, ada verse 3. Ang nasa ring hiya, I risked my life and went to battle without you. And the Lord gave me victory over the Ammonites. Amo talaga yung nag-capture akon. Nga dida sa rin ko yung kanina, dida naton maiintindihan kung kay ano sugad ka desidido, hi Jefta nga magdaog. Diba? Kasi waray hiya buligi. Diba? Iba-iba talaga ito ano. An iba ito, kung waray nga nabulig, waray give up na. Sige ayaw nala ito. Sakupa nala kami. Diba? Or bis ka na aton life, diba? May eskwela ka, waray mabulig. Duwala ito response tao. Either magpadayon or mag-stop. Waray man nabulig akon, sige. Okay na lang ini. Kuha na lang akong lalabada na lang ako. So dito, diba? Or kung ano na lang, pwedeng baligyan na lang ice candy. Diba? Or pwede ka sa mering, sige lang kay, sunod mas magiging makuri pa yun eh. Bahala na, basta mapadayon good lang ako. Diba? Di wala ito response. So, asya yun na nabuhay hiya, mas naging eager hiya na magdaog. Hi Jefta. So, pero bisan sugad mga kabugtuan, daw naging unfaithful ni Jefta, han iya way. Diba? Kumbaga, an iya pamamaraan, han iya pagikadaraog, is pagiging unfaithful. Pero biskan sa ganito bugto, grabe hi Lord. Ginpakita lagap ni Lord ang iya faithfulness, dida kan Jefta. Ngaran ginpangunahan niya, hi Lord ni Jefta, ginpakita lagap ni Lord, ginshow lagap ni Lord a iya. Unfaithfulness ni Lord. Ginpadaog lagihap niya hi Lord. Kaya bugto indeed, it is God's faithfulness. Diba? In our unfaithfulness. Kami faithful ni Lord Doro. Haton mga kinabuhi. God remained faithful. Despite Jefta's unfaithfulness. Kaya ano kaya bugto? Ano daw lang rason? Tungod ba ito para padaugon la talaga ni Lord? Sige kay gusto ko, padaugon ka mo, bubuligan ko kamo. Papadaugon ko kamo. Sugad ba ito? Ano kaya ang reason bugto? Bugto, the reason is very simple. He Lord, faithful iya aton. Kay ano? Tungod kay faithful talaga iya. Sugad ito kasimplit baton. Ba, nasa rin nga 2 Timothy, He Lord, di rin niya kaya madinay an iya kina iya. Di rin niya kaya madinay an iya faithfulness. Faithful kasi talaga iya. Di rin niya kaya madinay. He cannot deny who He is. Kaya biskan kita problematic, biskan kita pasaway, napapalya, or may mga mali nga desisyon na ginihimo, He Lord di rin niya kaya. Nga di rin maging faithful la aton. Kasi as siya ito't iya, kina iya. Faithful talaga iya. So you know what mga bugto, going back hanaton passage, it was a double victory. Dubli nga victory. Victory ni Jefta over the Ammonites, ngan victory ni Jefta over the Ephraimites. Diba? Duwa iton. Bugto, with our passage today, there are 3 things nga malilearn naton. There are 3 things which we can learn from our passage today. Nga, in times of our unfaithfulness, God remains faithful in the midst of oppositions. Tuloy ini nga Una is opposition. Basaon naton. So kanina, gin-expose ko na nga, may ada tribo nga nag-oppose kanda Jefta. Waray nalipay. Han-ira na kamit nga victory. You know what mga bugto? Usa nga consequence. Okay? One of the consequences an aton unfaithfulness is nakakahimo kitahin mga mali nga decision. Usa talaga ito niya. Ba, kapag diri na nga ni Lord ang nagiging center na aton thoughts, han aton ways, more likely makakahimo talaga kita mali nga decision. Asya kasi ito nangyari kan Jefta. Di ba, waraya naging faithful kan Lord? At the beginning pala, ginlatagan niya Lord in solution nga iyala. So, unfaithful iya. So ito nga ginhimo, it was already a wrong move. Mali ito nga decision. Yan more likely,
Suga dito nangyayari ha aton. We Christians, namamali talaga na aton mga decision in life tungod kay aton faithfulness kan Lord nawawara. 'Di ba? Ngan syempre, kung may mga mali kita nga decision, may ma-oppose. It's normal, 'di ba? Imo kag anak, may nahimo ka nga mala decision. Imo anak permit mastering. Kaya nagsinugad kay to. 'Di ba? Kaya ano sugad kay ni. So, normal ito nga may opposition. Kasi inibugto, naisip ko gadlay ni hiya. Di rin hiya siya nangyari ha passage. Pero, gintry ko lang hiya pag-conceptualize. What if, Jefta warin niya pangunahi hi Lord? Di ba? Di ka tamaraman mangyayari kasi naglatag man dayon niya. What if warin niya pangunahi hi Lord? What if nag-ask kay Jefta kan Lord nga, Lord, help us? Tapos, what if line niya, di na nag-ask kay Jefta, ang ginhatag ni Lord nga solution is this. Di ba, ang mga Ephraimites, warahya boligi, what if gin-allow ni Lord nga diri hira mag-refuse? Di ba? Nagigits niyon kuan. What if gin-allow ni Lord nga diri hira mag-refuse? Ididiri unta maabot hini nga punto nga ang mga Ephraimites ma-oppose sa era victory. Kay magiging kuan naman nira, alyado naman. Di ba? So we don't know talaga. Kaya, hindi natin marirealize nga, let's continue to be faithful in the Lord. Ayaw natin ni Lord pangunahi. Kasi di kita maaram. Kapag maging faithful kita kan Lord, He Lord ang bahala mag-orchestrate nga tanan. Ano? Naisip ko lang ito. Pero, nangyari na mga nangyari. Di ba? So, usa talaga nga consequence han aton unfaithfulness are the wrong decisions. Ngan it's normal. Nga kapag mga maling decision naton may ma-oppose. Ba? Example, ikaw nag-asawa ka dayon ha edad or circumstance nga dire pa pwede para standardan nimo parents. Ma-oppose talaga ito ra. Ba, masing, ikaw kaya ano nag-asawa ka dayon? Kaya anong ginuna mo ito? Siga din eh. 'Di ba? Makuha na ra. Pero you know what mga bugto, di din natin marirealize kung gaano ka wide, gaano ka deep, gaano ka high ang love ni Lord. Kasi Lord, despite ang mga wrong decisions natin, in fact, when we were still sinners, di ba? Christ died for us. Grabe ko talagang love ni Lord na aton. He can still make us feel worthy. Ginheal kita ni Lord, gin-restore kita niya. Ngan more importantly, gin-change niya naton mga kasing-kasing. Ano? Ka-amazing ni Lord. You know what mga bugto? Usa mga testimonies nga kung diin makikita naton kung gaano ka-faithful ang Ginoo. Usa nga tao nga nakahimon wrong decision, pero kan Lord lagyap gimbuligan makabangon. Gimbuligan lagyap niya nga i-restore. Gimbuligan lagyap ni Lord nga maayos ang kinabuhi. Is the story of Maricar Reyes. I don't know kung nakakita na kami itong iya story. Nga di ba may dahiyan nahimo, I think back in 2009 adad to, nga may nahimo hiya nga nag-viral, kay nga wrong decision. Pero you know what, bugto? Grabe yung pagpakita ni Lord na iyan love. Grabe yung pagpakita ni Lord na iyan faithfulness. Ngan na, usa na hiya nga believer, didakan Lord. God remained faithful to that person. Ngan, may ako ipapakita nga clip la, han interview iya. Nga, bagat di ko nakitaan kung paano gin-turn ni Lord an iya life. So, kita na nato na di.
Amen. So, siya to niya story, mga bugto. Ay, natunawaro. So, ama to niya story. Actually, he Maricar Reyes, masisaring ko he is an intellectual person talaga. Imagine, she is a doctor, di ba? At ato nga iya nahimo nga mali, ba gin-restore yan ni Lord into a better version of herself today. Ngan usa dito pinakamaupay ko nga iya ginyakan is nasa ring iya. Nasa ring na, bagat nagyakan nagyakan na iya Lord nga the whole time that you were doing all these things that I didn't like, I was there. Bagat nakita gud naton, di ba? Nakita naton biskan na story ni Jephthah. The whole time nga Jephthah
ginihimo niya ang mga butang nga diri ni Lord gusto. Nakadalagi happy Lord. Ambis ka na aton mga kinabuhi. The whole time, nga may nahimo kita na malain hida kan Lord, di Lord, dalagi hap. Ba? Grabe, grabe ang love ni Lord. Palakpakan natin ang love ni Lord and yung faithfulness sa aton kinabuhi. Ungod talaga, bugto. You know what, bugto? God's love is very unique talaga. When we are unfaithful, kada time nga unfaithful kita, tapos may mga oppositions nga maabot ta aton. Kasi di ba, unfaithful ka, nakahay mo ka wrong decision, so mga tendency, may mga oppositions nga maabot. Actually, it can Lord pwede mo, pwede man hayaan na lang kita ni Lord. Di ba? Unfaithful kita. Pwede man kita niya pasagdan kung totooson, di ba? Pwede man kita, di ka naman nga nagbabago, pasagdan ko na lang ikaw, bahala ka dida. Kay God good lagi happy Lord, even without us, di ba? God lagi happy Lord. Pero again, bugto, God cannot deny who He is. Di rito niya kayag deny kung hino talaga hiya. He is a faithful God. Amen? Faithful talaga hi Lord. You know what, bugto? God's faithfulness is always above. Above ito permin aton ang faithfulness sa iya. Above ito permin ito, it is always on the top of our unfaithfulness. Diri ito magbabago. So, I want to illustrate niya ako niya yak nun bugto. Ini nga ang love ni Lord, it is always above our unfaithfulness. It will always be on the top of it. So may ako di science ko an. May ako di jar. Okay? Sigon naton bugto nga an aton life baga-baga kita hini nga jar. Okay? Baga-baga kita hini nga jar. Tas ini nga jar bubutangan ko inihiya tubig. Okay, sigon naton nga ini nga tubig, it represents sa naton mga unfaithfulness dida kan Lord. Damuunta, damatot unfaithfulness. Joke lang. Okay, sakto na ito. Okay, tapos may dako di oil. Okay, haatan dialect, oil. Palit na dito oil. Okay, ini nga oil, let it represent unfaithfulness ni Lord sa aton life. Okay, igihalo yan natin. Okay na. Okay, so, ang siya ninin aton life yan na. Ang water, nagre-represent yan aton mga chicken pastel. Ang water, nagre-represent yan han aton unfaithfulness kan Lord. Ba naton mga wrong decisions. An oil naman, it represents han kan Lord faithfulness sa aton. Ngayon aton life bugto, no matter how it is shaken by oppositions. Ba damon mga nag-uupo sa imo kay mali-mali nimo mga decision. Diri it magbabago. Uy, naura-urahan man yung opposition. Diri bugto magbabago. An kan Lord faithfulness. Always ito on the top. Kitaan niyo, makadtot ito ya igbaw. Always ito ya on the top of our unfaithfulness. Always ito ya above han aton unfaithfulness. Nakikita niyo an oil? Diba? Always siya at igbaw. Dirit magbabago. So ganito ang faithfulness ni Lord na aton mga kinabuhi. Pero you know what, bugto? Gusto ko initagan emphasis. Kasi bagin maging mindset naton, uy, okay man lang maging unfaithful kay Lord, pero mi ko diya faithful. Bugto, of course, dirtiya pwede mangyari. Diba? Because our God is a just God. Mali mo, diri ka na makabalik. Diba? Dirtiya pwede mangyari. Kasi, He Lord, nag-work hiya aton kinabuhi. An enemy nag-work di. Paano ko na enemy makadaray mo? Ba? Lugod bugto. Instead, mas himuon hiya naton na motivation na mas mag-serve pa kita kan Lord. Kasi biskan kita sugad dinhi, He Lord, He remains faithful to us. Amen? Mas maging motivation lugod yan naton na mas we do better. Kasi Lord, grabe niya faithfulness sa aton. Wala nga niya nagigay na aton. Puro lang unfaithfulness. Pero nagre-remain ni Lord. Amen? Bugto, faithful talaga ay Lord. Kaya bugto, padayon. Padayon kita. I encourage everyone here, including myself, na mas maging faithful pa dapat kita didakan, Lord. Kasi you know what, bugto, kung iisipon natin, di man na, He Lord nga ni,
faithful hiya ha mga unfaithful, how much more ha mga faithful. Di ba? Paano pa kaya kung mas maging marasig kita da ka Lord, marigon kita ka Lord, maging faithful kita ya, mas faithful pa hi Lord aton. Di ba? Kaya bugto, yan ako may mga unanswered prayer ka, di rin pa na fulfill nga mga prayers. Bugto, keep the faith. Padayon, laban. Di ba? Kasi siring ko, kung hi Lord, He remains faithful, ha mga diri faithful ha iya, how much more ha imo. Kaya itong ay umagin paper na ihultala, because God is so faithful with you. Hani iya magin promise sa imo. Amen? Amen. So amaton una mga bugto, God remains faithful. Okay, biskan unfaithful kita, God remains faithful in the midst of oppositions. Ani kadua bugto, in times of our unfaithfulness, God remains faithful in the midst of oblivions. So, bagin first time ini natin nabatian, i-define ani natin ini nga word. Sumir nga ni kita nga oblivion, mga kabugtuan. It is the state of being forgotten. Ginkalimtan or tigdala na wara. Okay? It often implying a complete lack of existence. Waray na nagpakita. Bugto, even in the midst, hito nga situation nga ginbarayaan ka. Ha? Ginbarayaan ka, supposedly, mabuli ka imo, kaya ni Lord mag-take over, dida. He can still show His faithfulness. Hay mo kinabuhi. Amo kasi ini nangyari kanda Jephthah. Nasing Jephthah, I summoned you at the beginning of the dispute, but you refused to come. Ginpatawag ko man kamo. Pero, tigda ka mo nagkawawara. Gin-ghost ako niyo. Diba? May ghosting nga mga nangyari. You know what mga bugto? Nangyayari talaga lot ito bis ka na real life. Kapag may dakita mga wrong decision nga nahihimo, aside han may ma-oppose sa imo, may mga tao nga iiwasan ka. Dere ka na of the no, dere nakmapuda iya kay nagsuga din iya. Nadja-judge ka based la ito nga naimo nimo. Di ba realidad ito? Example, nagkamali ka, naging cheater ka. Dere oran dat mapudaim. Angay la. Uy. Dere balitaw. Di ba pag may mga suga dito, may dakalan na himo nga kuan, example. Sige lang mga waray good Ginoo. Ato na lakuan society yan na, di ba? Example lan usa na ex-convict na iya. Ani ba diri na mao pud iya kay nagkuan kasi ito iya. Rare light mga tao na of dan lagi pera. Kaya amazing it ministry hit Christian churches. Kasi masulod talaga ito habis ka ng mga presuhan. Willing talaga nila updan ito ng mga tao ipakita kung gaano ka upay hi Lord. Di ba? Ako kasi may mga kilala kasi ako ng mga ex-convict. Derek happy ah. May mga kilala ko, asya tot era testimony. Nagatawa mong kamo. May asya tot era testimony. May da talaga nakapakato ng mga churches. Tapos grabe tot era testimony about mga Christian, born again Christian. Amen, amen ko na tawag aton. Danay, alive. Huwag ginuulit-ulit man ano. Go, go. Yan dala siya tot era ko na aton. Alive, amen. Maupay tot era testimony aton. Maupay ko na tot era teaching, kuwang ko na tira, mga buutan nira. So, ganit era. So, feeling ko, kailangan mag-start na kita jail ministry. Okay, hindi gusto maging leader ng jail ministry. Nakatawa na nato nito ng mga kuan. Go, Leia. Pero that's true, mga kabugtuan, di ba? Possibly talaga, iwasan kita. Nga mga times mga kabugtuan, nga waray na natuod da imo. This is the reality. He Lord, kaya lagyap niya tumuod da aton. Sugad ito He Lord, ka-faithful aton mga kinabuhi. Actually mga bugto, the people of Ephraim, they seem to be kuan tawag era chronic complainer. Diba? Bagat mahilig na mag-complain. Diba? Dinan may dahira chance na bumulig ha mga taga-Gilead, waray ni Rahimua. Pero di na nakita ni Ira nga, daugan ng mga taga-Gilead, nakikisaw-saw na Ira. So na-aberlugod yan nga, parang complain la talaga Ira. Diba? Mga play safe, waray Ira mga accountability.
So in other words, mga kabugtuan, the people of Ephraim, gin-ghost ni Rahera Jephthah. Wala nagpaabat, di ba? Pero bugto, anon ginbuhat ni Jephthah? Maupay na laso gadin iya response. So, when I realized that you were incoming, I risked my life and went to battle. Bisan, waray ka mo. Bugto, asyan maupay kan Jephthah because he is a risk taker. He is a risk taker. Gimpasagdan niya kung waray na, hira kakampi. Sige, bahala na ini. Nganan maupay la iya bugto. When he has taken the risk, the Lord was with him. Diba? And first nga verse, han passage, before hining aton passage, nakabutang dito nga, the Spirit of the Lord came upon Jephthah. So kaupod talaga niya, He Lord. And the Lord was the one who gave Jephthah the victory. So ano't lesson natin dinibugto nga makukuha? When you take risk with the Lord. Ayaw pag-take risk nga ikaw la. Kung magte-take risk ka, take risk. Make sure nakaupod mo ang Ginoo. Bahin may mga bugto kita didi nga nagte-take risk yan na. May dabahin o didi mga nagte-take risk. Ayun o yan ada moment nga nagte-take risk. Maybe usa ka nag-resign ka to seek for another job. Di ba? Nag-take risk ka, biskan mara ka pa trabaho. Nga naghulat, nag-resign ka. Bugto, let God be involved in the pursuit. Han imo magin giti-take risk yan na. Okay? Take heart na bugto because the Lord will be with you. He will make you succeed. Ito nga imo mga decisions. Dire ka ni Lord papabayan. And another thing mga bugto is, never forget to give God the credit. Ighatag kan Lord what is due for Him. Kitadat na imo sapit. Sig nga hiya, bro or sis, maging successful ka na nga ni, ighatag ang credit kan Lord. Kasi wari aton, diri ito tikang haaton. Diba, gin-preach nga ni Kuya Jeff nga nag-viral nga, nasir nga ayaw ko nun ighatag ang credit kan Lord. Hintanggalan ka hininga ni Lord. Diba? Kan Lord ito tanan, waray aton. Always give God the credit. Bugto, in times of our unfaithfulness, God remains faithful in the midst of oblivions. Biskan bayaan ka ng tanan-tanan, tungod kay may nahimo ka na mali. Hey Lord, diri ka niya babayaan. Amen? Amen. And I want to illustrate in ilot bugto again. May nanat ako di jar. More on jar kita yan. Actually, nagpo-promote na talaga ako na akong baligya. Okay, may na kita jar di. Pero this time, asyanin niya mga representation. Sigun naton, hindi nga jar, asyanin naton life. Okay? Asyanin naton life, hindi nga jar. Ano? Tapos, ako didikoan. Sugar. Dami ni nga akong daran yan, tatagan ko kamo. Mag-hot kick kita. Ay, abrehan ko lang. Waray na ngayon tagdos nga asukar nga busag yan na ano. 1/4 na napalit. Okay. So yun nga sugar, let it represent sigun naton mga tao. Okay, nagpapakilala hera, solid man ini. Nagpapakilala hera mo nga, they are your solid friends. Solid kami, hindi ka nang babayaan. Kami ini. Chenera, mga sugar. Chenera, mga solid niyo, mga support system. Tapos, may nanat ako didikuan, water. So, ini na water, let it represent the living water, amin ni Lord. Okay? Dala ti Lord ay mo. Okay. So, kikita natin, may dapat di sugar, tas may water, di ba? Tapos i-shake na lotin natin. Okay?
ang shaking, magre-represent iniya han mga bad decisions naton. May mga bad decisions ka nga nahihimo, and everything. Sige, makanan. Sigun ta, 15 years ka. 15 years ka na kahimon bad decision. Kaya iya, no? Sige pa. Dako pa oras, mahuman na kita. Oh. So, habang shake init, bad decision, makikita natin kung hino na laan na remain. Diba? Ito nga mga solid dida, nga nagpapakilala nga solid kami, adi kami permi, ma-fade ito yara. May chance na mag-fade ito yara, mawawara ito yara. Pero the water, di rito mawawara. Permi ito aada. Amen? Ansyetot kan Lord faithfulness sa aton. Grabe, Lord, faithful talaga niya aton kinabuhi. May pa ako didi ko, tab. Ada may, didi may baldi. Grabe ka, faithful talaga ni Lord aton. Ito nga tanan, kaya ito nira mawara, mag-fade, oblivions ito, man-go-ghost ito nira. Pero Lord, diri ka ni Lord i-go-ghost. Amen? Kasi diri Lord ghost. Hinaton Bible character nga nagsaring, it's a ghost. Ni Peter. Di ba? Bugto mali ka. Diri Lord ghost. Okay? Diri also kan Lord it ghosting. He Lord ma-remain. Amen? Ma-remain ni Lord. Bugto, arin lesson. Even the sweetest, sokar, di ba? May left you when you fail. But the Lord never will. Pero mas sweet ni Lord. Di ba? Mas sweet lagi ang Lord. Lord, diri ko diya maiwas. Diri ko diya mabaya. Pero ito nga mga sweet, di ba? Pwede pa ito magkawawara. Amen? Bugto, grabe. The Lord is so faithful. Third point na kita, mga bugto. Mahuman na kita. Nagsimulan natin preaching. Kung ito na oras, legit. On time ito. Dirty ya late. Okay. Nato ni katulong nga point, bugto. In times of our unfaithfulness, God remains faithful in the midst of obstructions. Okay? Ano ba't obstruction, bugto? Obstruction, bugto, means the act of blocking or hindering something. May it be physical or figuratively. Okay? Amoy na yan, mga nakakaulang pa para ma-fulfill ano sa butang. So, nangyari ni Era, basahon natin. Ang victory bugto ni Jephthah, mga taga-Gilead, over han mga taga-Ephraim. Wari yan nangyari dayon nga, 100% dayon patay dayon tanan. Diba? Nasaan dito, they defeated them. Wari nangyari nga namatay dayon tanan. May da mga salin-salin pa. So, kung ato nito, kikitaon bugto, huy, nalayo naman ako. May ada kasi mga bugto, may da kasi bugto, mga nakasurvive. May mga bugto ngayon, mga taga-Ephraimites. Okay? May da kasi bugto, mga nakasurvive. So, anira talaga victory diri, 100% danyo, namatay dayon tanan. May siguro na mga nakasurvive, amin yung mga magagalis. Diba? Uy, siguro amin na nagpatay-patay lang. Patay-patay lang para direct mabuno. May mga survivor. So, kung kikitaon natin, they need to completely kill them. Kailangan wari masalin. Diba? Kailangan mamatera. So, diri pa ini nga time, diri pa ang Lord, ang fulfillment ni Lord ang era victory, diri pa 100%. Okay? Diri pa. Okay? Pero, i-fulfill ito ni Lord nga mag 100%. Anong era method bugto? Diba? Siya na yun kuhaan. Sa mga bottom line. Siya na era way, diba? Gimpapaluwas nera. Gimbantayan nera ang border han Ephraim. Pakadi Ephraim ano. Pag mabalik na nera, may kabaralik nera, papakayan na nera. Ano ka? Taga Ephraim ka? Ha? Diri. Hindaw, kung diri ka taga Ephraim, yakan daw ikaw, Shibboleth. Di ba? Diri nga ni nera ma-pronounce, maging Shibboleth nga ni nera ka-pronounce. Ibig sabihin, nagbubuhay ya. So kailangan diri ra magmali. Okay? Han era, kayakan.
Kaupay ni nga era method, ano? Hinudala na kaisip ini. Diba? Kasi baka hindi rin na nadidistinguish siya itsura. Kasi baka ng taga-Gilead pati taga-Ephraim, baka magkanawang man Lyra. Diba? Baka pares man ito, kuhan ko noon, taga-dinhi ko noon taga-Vietnam, baka magkananawang la. Na baka hindi rin nadidistinguish. So, an era ba ito para ma-distinguish nila, kailangan magkamay dera speaking test. Magkamay dera test of speaking. Ngan, bis ka na ato na nabugto, mababaruan taman talaga, no? Kung taga-diin ito sa nga tao, based kung paano yung nag-speak. Di ba kaya ako, example ako, may da akong mga estudyante nga, example, taga-Darahuway. Masaring itera akon. Sir, ano ini? Nasa ganda tera akon. Siya era boses, di ba? Sir, dayon 3 quiz buwas. Sa ganito era. Mga taga-Darahuway. Siya era malumanay, tera bagay tera't malambing. Kung bis ka nag-iisog na tera, kalalabad mo man. Sa ganito era. May dalawat ako, kuhan, estudyante, mga taga San Sebastian. Kaya mga taga San Sebastian. Ano taga San Sebastian? May tunol at ito papansin ko. May da kasi ako, usa nga section nga. Damo hayran mga taga San Sebastian, mga taga Hinabangan. Tapos masanita, Sir, may long quiz kita. So ganito era, bagat may datera, bagan matig ang bagang gindudoso ka. Ay, sasagot ka. Sir, makuri man ang long quiz. Makuri man ang long quiz. So ganito era to. No? Sir, dayon kita buwas. So ganito, bakit ang bagang gindudoso kanira? Tapos, maram ka mabugto ito nga section, nasusugod na latag ito ira pag nagdi-discuss. Nakikita ni Niyo. So ganito ang nagtatatdo. Ini, igpa-plus lang Niyo didi. Ano man, nakukuha Niyo. Diba? Na-a-adapt yan natin. Diba? Sanglit, para akong bugto, the best in nga era test. The best talaga. Diba? Nasa ring panganin ako nakita nga video. Ito sa kuno nga nagkakanta, mababaruan mo kuno hiya kung Bisaya. Kaya mabisaya ko na nagkakanta. Masari ko na Bisaya nga nagkakanta. So please, understand my situation. Di ba, Masari? Ay, taga-kuhan yun. Taga-Cebu. Di ba? O, di ba, Masari? It's so dark in the highway. Welcome to the Hotel California. Sugat ko nito't makakakanta ko ng Bisaya. So, mababaro, Bisaya. Di ba? So, kaya bugto ako, grabe, na-amaze ako ini nga era test. The best ini nga strategy. Kaya bugto, may danganin mo magkuhan, manguyab, sample ano, pag, taga-diin ka man. I'm from America. It tastes good. Bangan, kailangan, nag-chat ay mo, tikang Amerika. I-test pa kaya tag-araw iya voice message. Bayan pagkuhan niya, ibang niya kaya nga, bayan taga-India nga yan niya, di ba? I'm from America. Mansa mo ka dito iya. My name is, masaya talaga yan, +1, +2. You know what, mga bugto? Many times sa aton mga kinabuhi, nakakaagi talaga kita mga sugadin nga situation. Nga, unfulfillment ni Lord, haniyagin promise sa aton, diri dayon 100%. May mga obstructions anay. Pero you know what, bugto? I want you to remember, nga, may mga buhok ini nga, Mike. I want you, bugto, to be reminded to stay patient. Stay patient, bugto. Kasi Lord, bugto, He will not give you a partial success. Diri ka ni Lord tatawagan din 80% lang ang success. Diri to Lord sugad. Kapag Lord mag-promise sa imon success, 100% iton. Amen? Kaya kung may mga diri pa na fulfill, kalma ka la, bugto. Kalma, stay patient. Kukumplituhon pa ito ni Lord nga success. He will surely make it 100% success for you. Bugto, remember, in the midst of the obstructions, God remains faithful. Faithful ito Lord, bugto. And bugto ako, I myself is a testament of this. Nga in the midst, han mga times nga may da pa mga obstructions, may mga ulang pa, may da pa diri mga na-fulfill. Biskan diri ka na maging faithful, He Lord,
padayon hiya na magiging faithful. You know what, bugto ako? I did not grow up in a broken family. Again, I did not grow up in a broken family. But I grew up in a separated family. Bata pala ako, actually, we are 11 in the family. Dadamo pagod kami. So, itong 11, api na ito naknanay ng tatay. So, we are 9 siblings. Siyam kami. So, haamon nga siyam, ako, ikawalo ako. So, nagdadako ako, damo na gidaan nga memberhan family yan, diri ko na nakikita. So, nagdadako ako, but, bagang tulo man lang kami, upat man lang kami, so ganito. So, ganitong senaryo, balay. Nga di may dana ako buot, di da ko na naintindihan kung kay ano warahira di da balay. Siyempre, nakakaintindi naman ako kay ano warahira balay. Most of them bugto, they stayed Manila for the sake of work. So, na akong mga bugto, wari kasi ara nagpakatapos. So, niraging buhat, nagsikirahin job opportunity, Manila. Warera di magstay. So, siguro, tungod luwatan ka Korean, yung tungod nga kadadamo luwat namon. So, dito talaga era nagbilingan work Manila. Ngan, bisan nga yan talaga bugto, hanna ka di pahira. Gipakianan ko kasi na akong bugto. Nga, naka-experience na ba ka mo? Naging kompleto kita. Okay? Waray pa nga yung luwat talaga era naka-experience. Kay, time nga nakadipahira, waray pa kami ig-anak. Nga kami nga, labi na kami nga mga poto. So, di time nga buhi na kami, waray na luwatera. Kasi, may dako bugto nga namon age gap, mga 20 years. Kaya imagine, siyam good kami, di ba? So ganiton. Kaya you know what mga bugto, di na nagkakamay na ako buot. A complete family reunion has become one of my ultimate desire. Ha akong kinabuhi. Lo? Okay. Wari matangis. Tawa lang kita, tawa. Okay. Naging ultimate desire ko talaga. Labi na kaya ako, may da ako best friend. Hindi nga akong best friend, taga didilay niya. Taga dito lang kan Lapwasan, elementary ako at high school. Nakikitaan ko era family. Always era may reunion yearly. Pero may Christmas party, the clan of Kwan. Tapos ako, gidaan kasi tamon family, waray ako mga close na patod. Kumbaga, siguro Kwan talaga ng pamilya separated talaga. Tapos, may da ako patod, ngat era family, always lot era complete. Duwa ito era. So kami, ano niya amon pamilya? Saglit, di nagdadako ako, high school, college, mahilig talaga ako makikipagpinakisangkay, kay waray ako nakukuha nga companionship di ka nga akong own family itself. Waray ako nakakuha. So dito ako gawas na mimiling. So growing up, a complete reunion has always become one of my ultimate desire ha akong kinabuhi. 2014, when I become Christian, it was the time na I started praying my desire. Siyempre, Christian naman ako. Maram na ako mag-pray. Ginpray na ko talaga ito 2014 pala. Nga Lord, one day makompleto kami, so din. Ngan usa ko ito nga naging driving force na akong pag-eskwela college. Kaya akong kasi iisip, ini akong lain iisip, deren ya necessary nga magiging asyat magiging way ni Lord. Nasa rin ako, mga trabaho nga niya ako, may chance, bagin man lang makaya ko, biskan ako nalang gumastuwa tanan para lang makompleto kami. Sige, gasto ko tanan yun ang pamasahe, tanan na pagkaon, ako magasto. Kung pwede lang, kung makaya. So, ganito na iniisip. So, ako, nag-eskwela talaga ako maupay college kasi dream ko talaga, desire ko yung manabo. Ngan, in fact, mga bugto, gintatangis ko pa talaga kan Lord. Natangis talaga ako for that prayer. Lord, I desire for this. Gusto ko iniya. Pero you know what mga bugto, ibang plano ni Lord. It didn't happen. Hasta nga namatay hitatay. 2019, nawara na hitatay. Ngan, you know what bugto, even han time, nga nawara na hitatay, diri kami kompleto. Kasi may dako ating ato abroad, may dako kuya nga ato, so din So, wari talaga kami kakompleto. So, hito pala nga fact, waray na, nanlumo na ako. Kasi ako, waray, di rin na din possible. So, yan na, kay waray naman ni tatay, alam ko pang buhion ni tatay. Diba? Ging continue ko lagi pa na akong desire nga, Lord, biskan waray na ni tatay, just a complete setup nga, with siblings and all, it's okay. Kasi naiintindihan may purpose man ito, Lord, kung kaya naging kuha na niya tatay, diba? So, gin-pray ko lagi pa ito, nga, biskan waray na ni tatay. In fact, January namatay tatay yan 2019. Pagka December, nag-try pa ako. Arag yung buhat, kumadto kami Manila. Ngan amad to ang time ang December, nga bagat majority nakadto nga tanan. Majority pala, pero still, diri lagi kompleto.
So, diri talaga yan nangyayari. 2022 came. Nagkamay na kami family problem. So ito nga family problem, di mat naiwasan, permanente man ito may daha pamilya talang nangyayari ito. So ano sa nga, kuan, sibling, may da, kuan again sa ano sa nga sibling, tapos biskan ako, involve ako, bagat di rin ako na ayon na di nga usa, and the like, para akong bugto. Kasi di ba, amo ton mga time nga nag-anxiety ako and everything, 2022 to. Dito, amo ton time na gin-let go ko na ito nga mga dreams. Okay, Lord, dire ko na nagpipirit. Okay, I will work for myself, akong sarili lanay, dire na ako. Kasi, na-realize ko kaguguol ipaglaban kapag ikaw lahat nagkikiwa. Bagan may mga sugad ako ito nga mga kuan. Lord, kaguguol man ini, bagat kaya ano bagan ako na lang makikipaglaban, sugad ini. Diba? Makuri manggod nga yan talaga ya. So, wari ko na, actually in fact, bugto, wari ko na nga nito ka-pray na kan Lord. Wari na, ginkuhan ko na talaga, okay ba? Sige Lord, kung ano na lang, kung saan wala kami otro magkirigta, or may mauna na hamon. Okay, o bagat tanggap ko na la. Tanggap ko na la kung ano man manabo. Ngan bugto I thought, dire na talaga yung mangyayari. It will never become possible anymore. Ngan haungod la, I already become unfaithful kan Lord. Okay, Lord, waray na ini. Tapos recently pa, bagan, may mga spiritual struggle pa ako. So, mayayakan ko talaga nga nakadanakon ako unfaithfulness era. Dida kan Lord. Pero bugto maaram ka mo, kung hi ako, nag-give up na. Hito nga obstruction. Obstruction lang ngayon kasi ya. Kung ako nag-give up na, Lord, never nga niya nag-give up. Hanamon mga goals. Duwa nga yan ito goal namon ni Lord. Kasi rin ko goal ko la. You know what, bugto? God fulfill this dream still. Gin-fulfill lagi up niya ito nga dream. And just previous 2 weeks, nagka-aropod kami na akong mga bugto. Ngayon what mga bugto, dere ka matuod. 46 years bago yun nangyari. Kay, han mga time nga, ginaanak pala kami nga mga puto, wari na hira, wari na balay. So hira mismo, hira, naka-experience han kompleto nga kaupod kami. So kami gihap. Imagine 46 years before ininam na himo nga portrait. Ngan amazing. You know what mga bugto? Anak ko nare-realize, second day nira nanunumdum ako, tikat ako sa Summer College. Nakada ko may motor. Nakada ko may motor. Tapos, habang nangunang ko motor, dari ko man giniisip ko din masyado kay bagan. Wari naman niya, dari ko naman niya hagod gindi-desire too much, bagat nangyari na la. Habang nakada ko motor, may ginpaper na realize si Lord Akon. Nayakan, bagat gininakan ni Lord Akon nga. Wari ko ka-hold na akong tears. Nangangatangis talaga ako. Mapay na lang, nakada akong loyon driver. Nakanila ako dito, nonchalant lang ako dito, pero bakit? Naguluha-luha ako dito. Gimparealize ni Lord akong dito nga, nak, kung ikaw, gugulan ka na naton mga goals, basta ako, dere pa. Bukan something so ganito niyagin ko kuha na ako nga. Baga naadilagyap ako, I'm still with our goals. Ikaw, kung gingugulan ka na, bahala ka, basta ako, ipofulfill ko kung ano na akong gimpromise sa iyo mo. Bugto suga dito Lord. Dere ka niya babayaan. Kung may goals ka mo bugto, dere ka ni Lord babayaan. Ifo-fulfill ito niya, regardless pagin faithful ka man or dere. Kaya bugto ko nakuha mo pagin faithful na la. And you know what bugto? It humbled me so much. Nahumble ako doro kan Lord. Amazing bugto. Bugto, I know, like me, hayo life, damo pan mga obstructions yan na hayo. Bugto, I encourage you, padayon la. Padayon lang, may mga unfulfilled dreams pa, imo heart, imo life. Padayon lang ka bugto. Because the God that we have, that we are serving, is a faithful God. Faithful yung nga Ginoo bugto. You know what bugto? His timing for the fulfillment itong mga desires na may daka. Perfect ito yung timing. Trust Him more. Pag-trust lang kita, di dakan Lord. And bugto, again, I want to say this. Dire ko iniginyayakan para maging stagnant kita. Padayon kita na maging unfaithful. Kasi unfaithfulness ni Lord, ang iya kindness, ang iya love, it should lead us to repentance. Dire repetition. Dire repetition ang pagiging unfaithful. Di ba? His kindness should lead us to repentance. Dire repetition and unfaithfulness. Amen? Bugto, padayon lang kita. Siguro ni masabit bugto, padayon lang.
Always remember nga in the midst of oppositions or may daman mga oblivions nga mangyari imo or in the midst of the obstructions, God will remain faithful even when we are not. Biskan dere kita faithful. Because again, bugto, an aton Ginoo nga si serve, He is a faithful God in our unfaithfulness. Amen? Let's all stand, mga kabugtuan. At this moment, bugto, let us end this message with a prayer. Let's come to the Lord. I think it's the best opportunity para haatan nga tanan na ig-feel, ig-realize kon gaano si Lord naging faithful aton mga kinabuhi. Especially mga times nga mga mali naton mga decision nga nahimo aton kinabuhi. Right now, bugto, just be real before the Lord's presence. Just be authentic before Him. Appreciate the Lord for staying faithful. Utter your appreciation, your gratefulness to the Lord for remaining faithful aton ha imo. Despite han mga nabuhat naton ha iya. Despite han mga, especially in the midst han mga oppositions or mga moments where you feel like you are alone, or even with the desires nga diri pa na-fulfill aton mga kinabuhi. Thank God. Because when all things fades, He remains. Nag-remain niya aton. He continually shows His goodness sa aton. Ipapaabat niya imo kung gaano niya kaupay imo, kagud imo. Ipapaabat niya ang may dakalagyap kakampi. Papaabat niya aton nga kaya lagyap naton, nga kaya naton maka-recover, kaya naton ma-heal, kaya pa naton ma-restore, kaya pa naton makabalik at serving Him. Everything is kaya pa because sa pa Lord. Just be honest before the Lord this morning, bugto. God is waiting. You can talk to the Lord right now. Thank God. Thank Him for His faithfulness sa imong kinabuhi. Your kindness leads me to repentance. Your goodness draws me to yourself. Your mercy calls me to be like you. Your favor is my delight.
God, thank you so much, Lord, for your faithfulness sa mga kinabuhi. We know, God, there is nothing from us, Lord God, para maging worthy ito, Lord. But thank you, God, for always making feel us loved, Lord God. Ipapafeel mo amon how important we are to you, Lord God. How valuable we are to you. How valuable, Lord, ang amon mga dreams sa imo. How valuable, Lord God, ang amon mga desires sa imo, oh God. Lord, thank you so much. Because sa mga times, Lord, na wari na natuod amon. Ang mga times, Lord, in the midst of wrong decisions, Lord God. Ang mga times, Lord, na nakukuran na kami pag-bounce back. You're there, God. Nakadaka, Lord. I-lift up mo kami, Lord. Waray mo kami pabay, God. Gin-encourage mo kami, Lord God. Gin-heal mo kami, Lord. Gin-restore mo kami, oh God. Gin-pakita mo lagi apad maupay, Lord God, haamon, oh God. Lord, let it fuel our hearts, Lord God, to serve you more, oh God. Maging faithful pahain mo, Lord God. In our words, Lord. In our thoughts. And even, Lord God, in the way we live our mga kinabuhi. God, let every word that we hear today, God, penetrate into our hearts, Lord. Dadon ito namon, Lord God, wherever we go, Lord God. Each and every moment, Lord, ang mga kinabuhi. And let it give you glory more and more and more and more, oh God. Lord, ang mga salamat. You are so good, Lord. You are so merciful. You're so faithful, ang mga kinabuhi, oh God. We look forward, Lord God, for better days to come, Lord, ang mga kinabuhi, Lord God. Thank you. Thank you, Jesus. Lord, we lift up our praises to you, Lord. Our thanksgiving, our gratitude, Lord God. You deserve all the glory and honor and exaltation. We magnify your name, God. In Jesus' name, amen. Hallelujah. God has been so faithful to us. And because of His faithfulness, He deserves our faithfulness. Thank you, God. Thank you, Lord. Nga waray ka magbago. When we fail, you never fail. When we stop pursuing you, you never stop pursuing us, God. When we feel like giving up, Lord, you never give up on us. And that's who you are, Lord God. Lord, there are some of us here in this place right now who needs to feel your touch. There are some of us, Lord, here in this place who feel heavy, who needs freedom, who needs your presence, oh God. Lord, let the power of your love release us, oh God. Jesus Christ, you want to end this service, Lord, nga alam mo kasing-kasing na renew, na restore, and na strengthen, Lord God. And it's only in your presence, Father, in your love. Thank you, Jesus. Hallelujah. We praise you, God. Come on, church. Pasalamati, Lord, yan ang aaga. Pasalamati for He is so good to us. He is so good. Thank you, God. I thank you, Lord. You inhabit the praises of your people. You delight in the glory of your Son. In the love of the Father we will worship. In the kingdom of God we find our home. With the wonder of your love. The wonder of your love will break the chains that bind us. The power of your touch releases us to worship. Sing out to God, sing hallelujah. With all we are, we will worship you. Holy
the wonder of the love of our Father. You inhabit the praises of your people. You delight in the glory of your Son. In the love of the Father we will worship. In the kingdom of God we find our home. The wonder of your love will break the chains that bind us. The power of your touch releases us to worship. Sing out to God, sing hallelujah. With all we are, we will worship you. Holy is your name, holy is your name, oh God. And together we lift the name of Jesus. And together we sing of your great love. We will join with the angels and praise you. May our voices be pleasing to you, God. The wonder of your love will break the chains that bind us. The power of your touch releases us to worship. The wonder of your love will break the chains that bind us. And the power of your touch releases us to worship. The wonder of your love will break the chains that bind us. The power of your touch releases us to worship. Sing out to God, sing hallelujah. With all we are, we will worship you. Holy is your name, holy is your name, oh. Sing out to God, sing hallelujah. With all we are, we will worship. Holy is your name, holy is your name, oh God. Holy is your name, you are worthy of all praise. Release us from the chains, Lord. Let all our fears be cast out in your love, Jesus. Let us experience the wonder of your love. Let us experience the power of your touch today, God. The wonder of your love will break the chains that bind us. The power of your touch releases us to worship. The wonder of your love will break the chains that bind us. The power of your touch
Jesus. Hallelujah, Lord. God wants to hear the praises of the redeemed. God wants to hear the praises of those who experience His love. And God wants to hear the praises of those who have been set free. Bugto, let us shout the praises that is due to His name. Hallelujah. We praise You. We sing Your praises, God. You are worthy, Lord. You are worthy, God. You are worthy, Jesus Christ, Lord. From this day onward, Lord, it will never be the same, God. It will never be the same because we are now sure, Lord, that You will never ever leave us. It doesn't mean, Lord, ginawapurian kami nga, ginpabayan mo na kami. It doesn't mean nga may mga unanswered prayers kami nga ginkalimtan mo na kami. It doesn't mean, Lord, nga may mga promises oray paka-fulfilled nga diri na kami apihan mga listan imo ipofulfill ang mga promises. It doesn't mean, Lord God, na nag-struggle kami nga diri mo na kami bubuligan. You are true to Your word and it will never ever change. So God, instead of looking at our circumstances, instead of feeling all the pain, instead of overthinking, Lord, what will be our future, what will happen to us 5 or 10 years from now, help us to focus on Your goodness, that You are still faithful, God, that You are sovereign, God, that You are still in control of the things that we're out of control, Lord Jesus Christ. And that's who You are, Father God. You always have the best in mind for us. And sometimes, the best, Lord God, nga may nakahaamon, is di rin na mo nakikitaan because we are being blinded by the pain. We are being blinded by our current circumstance. So God, let our faith, Lord, amon faith, amo an kumita, and fulfillment an imo promises, Jesus. Lord God, You did not spare Your Son for the suffering of the cross. You did not spare Your Son, Lord God, from death. And so, diri liwat pwede, Lord, nga diri kayo mag-suffer. But Lord, it's amazing how Jesus learned obedience through the things He suffered. So let His life be our example, that we should live a life of obedience despite of our sufferings. Lord, we will not just give our best to You kapag maupay ang among pinagdadaanan, or kapag may blessing, or kapag may mga answered prayer. Lord, gusto namon, Lord, and it is our prayer na mas magkitaan mo nga naging madasigon kami, nagpapadayon kami, nagdadayo kami, even if, Lord God, there's no fruit. Even in the dryness, even in the wilderness, Lord, even in the darkest moment na aming kinabuhi. Because You never leave us. You never left us, God. It's the only reason, Lord, na magpapadayon kami. Father, bless this church. Lord, we pray, God, that You will continue, Lord, to move and work through this church. Let there be one heart and one desire, oh God. May You heal every heartache, Lord. May You heal every wounds. May You fight every battles, Lord, that we are hiding, God. May You restore every heart, Jesus Christ. Let there be unity. Let there be submission in our hearts. Let there be obedience. Teach us to be obedient to our discipler, to our pastor, as we obey You, Father God. Teach us, Lord, what it means to be a follower of Christ. Help us to be delivered in among selfishness and pride, Lord God. And let there be transformation na among character. Change our mindset, Lord God. Teach us, Lord, nga mag-stop mag-person mga earthly things. Instead, teach us, Lord, nga ig-pursue, nga nag-prioritize ang mga butang nga para imo, Lord God. We pray for our family, Lord. The first group of people nga kailangan naman i-reach out. Though waray man impact yan, Lord, but help us to continue praying for them and being a good example to them, God. We pray for our family that one day we'll be able to invite them to this place, oh God. We pray for their salvation. We pray for their restoration back to You, God. We pray and reconciliation ng mga family nga nagkamay na brokenness, na-separate nga mga relationship, Lord God. We pray for every couples, Lord, in this place, that You will be the center of every relationship, Lord God. That they will learn to honor You, Lord God,
haira private time nga nanira mga pag-serve nga dahi mo. Lord, we pray, God, amon city nga padayon ka mamuhat, Lord. Thank you, Jesus Christ, that you will not stop doing great things in this city. May nakaplano, Lord. And no matter what happened, magre-remain itong ay mo plano, oh God. We pray, Lord, every school, every institution, Lord, can ma-reach out ani mo mga pulong, Lord. And we are willing to be used by you, Father God. We are willing, Lord, nga extend mo nga gamiton mo amon workplace para i-share ani mo mga pulong, Lord God. Lord, the problem of our city, of the Philippines, diri kaya, Lord, batonon ada gobyerno. But we, your people, the church is the answer. The church is the answer. Han mga kasalanan, hiningi, Lord God, nga generation niya na. We need to obey you. We need to stand firm. We need to stand in the gap. We need to be the light, Lord. We need to give justice. Kailangan namon magpagamit haimo, Lord God. Yan nga generation. And your word says, the time is fast approaching, Lord. Mabalik ka na. Di na kami dapat magkaragan oras sa amon dini panahon, Lord God. We need to rise up. We need to be restored. We need to embrace the vision, Lord God, and we need to obey you. We pray han healing han mga tao, Lord, han anxiety, healing, Lord, han depression, healing, Lord, han mga one sa mga kasing-kasing. We pray han healing han mga kada pamilya. We pray, Lord, na restoration, Lord God. We pray, Lord, nga i-uproot mo an idolatry, unrighteousness, injustice, corruption, ng tanan nga sin, Lord, nga diri nakakalipay haimo. Lord, be exalted in this place, in our city and our nation, oh God. We pray, Jesus Christ, Lord, han vision nga continually mag-capture among kasing-kasing nga diri mawaraha amon, Lord God. We pray for every leaders and even our pastor, Lord God. Pakusgon mo, Lord, and amon pagtuo. Kapakusgon mo kami spiritually, Lord God. There's still a lot of things to be done, Lord Jesus Christ, and we cannot do it in our own strength, oh God. We need you to be with us. We need you to move through us and in us, Jesus Christ. Lord God, salamat, Lord. Maunguli kami na may kalipay among kasing-kasing. Even our tithes and offering, we give it with a cheerful heart, Lord God, believing, Lord, that you will continue to bless those who are faithful sa mga tithes and offering, Lord God. Lord, we pray, Lord, na maabot nga mga tuig, ini nga simbahan. Mapapatayo na, Lord, na naman church building. Then mamumultiply ang mga cell group. Lord, mga kami ada restoration, kada cell group, Lord God, ngan continually, damo nga mga young people, mga nanay, ngan tatay, ngan mga workers, Lord God, and ma-reach out, Lord God. Lord, salamat Indoro, diri kami mawagulan pag-pray, because you are faithful, Lord God. You answer the prayers of those who are persistent and may faith, Lord God, nga amon mga pag-ampo, imo, Lord, babato nun, hatama nga panahon, Lord God. Lord, thank you so much. We give you all our praises, oh God. We honor you. We bless you. We exalt your name, Jesus Christ. Holy is your name. Holy is your name, Lord God. Thank you, Jesus Christ. Thank you, Holy Spirit. Lord, we pray nga ginhipo mo makasing-kasing adiyana. Those who came in for the first time, for the second time, Lord God. Lord, salamat. We pray, Lord, nga niniya na nga pagkakataon, they will start a new life with you. They will continue, Lord God, in their journey with you. Help them grow. Surround them with people who will guide them paano magkinabuhi nga nakakalipay haimo, Lord God. Open their eyes, their spiritual eyes, and let their faith start in you, God. Lord, salamat. Ikaw ang magpuno ang amon mga kasing-kasing, may-maya. Lord, bless mo nga week, Lord, ang mga activities, ang mga cell group, ang asimahan na the Bible study, and the midweek service, oh God. Lord, we lift up everything to you. You are worthy of all our praises. This we pray in Jesus' name. Amen. Please be seated, mga bugto. Amen. So, haton po mga announcement. Padayon po kita pag-watch ang aton mga preaching ay aton YouTube channel. Then we have our SFCA page, Facebook page. And aton po K-Alpha. Ang mga K-Alphans, may mga K-Alphans ba nga di? Sige na, I want to see the hands ang mga students. Students la. Higher, ayaw kawad niya K-Alphans ka mo. Sige, higher pa, higher. Sige, remain lahaig ba? Ayan. Mga bugtuan K-Alphans needs you.
So medyo kailangan niya na an iyo kasing-kasingan pag di availability. We encourage you nga continue ka mo mag-support ngayon maging available para kay Alpha. Kay damo pa nga eskwelahan it ato nagka-conquer. Amen? Amen. So, here are our weekly announcement. Aton Sunday celebration is 9 a.m. every Sunday and midweek service every Wednesday 7 p.m. Then an aton Bible study with pastor every Saturday 5 p.m. Children's ministry every Sunday 2 p.m. po ya. And Fridays with the K Alphans every Friday. And maray na. Okay, so damo po na ask about an aton encounter God and baptism. Madadayon po yung mga bugto but mamumove lahiya mga weeks or bulan. Madadayon po iya. Madala kita kailangan ayuson. Amen? So damo pa natin mga activity nga mangyayari, continue lang kita nga dakan Lord. Amen? Bagto God bless nga I hope padayon kita nga dakan Lord.